Lai thangnai October talo kai nesinoi asuthini bagai Kokborok assistant professor amsemuna harjakuni yagulo tabusak joratei interview naharni sal jongjagya lerei tormantei fasalo TSFni dolsa adong hasni ring montri bai malayei dakti ke TPSC bai naikoljak assistant professor sebuk renani sanmung bulai remani dam nechibrini bisingo kokfiroka ring montri chasalo TPSC assistant professor sebungni interview salmari Sakhwlai Rwkha TSFni Chaitokma bai omahai kotor samungno tuyei amjumung rairokno khoboi TSF te hasni sinai nunai lukurokbo khasrang jakha khursatai klaio hasni ringnok te ringnok kotoro kokborok phungnai jingjala nukjagui tongmono supungna bagai khawarei sakthari samungkhai tongo TSF abo simia TSF ni Chaitokma bai hasnibo juda juda dofa hamkani samung khlaijagui tongo thinanggobo lukurokni nangmao dofa hamkani bagai chubasu khlaithani samomanai TSF rokno hnei wansumung sinai nunai lukurokni 16 December 2022 जों दिनै फाइमानि उद्देश्य अंखाय अपनो TPSC नि माध्यमे जे एसिस्टेंट प्रोफेसर ककबरक 22 टा पोस्ट एडभार्टाइजमेंट खाजोंमानि अब अक्टोबर मासनो रिटन टेस्ट अफ पाइबि कमप्लीट ताउफानो बाइबेट तलांगै बरंनो अफार जागिया अ जे जों तिप्रासा बा ग्रेटर इंटरेस्ट जेटा एसिस्टेंट प्रोफेसर ककबरक अब विभिन्न कलेज बरंनो रखजनाय अब तलांजाखा माने चिनि ककबरक अनेक बसखाङा हागुनाय आ इंटरेस्ट नाहारै ऑन बिहाफ ऑफ TSF निंगै जों खरकटाम प्रतिनिधि निंगै दिनै खरकटाम प्रतिनिधि निंगै चिनि ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर सार रतनानार बे मालाय मानि सते काहाम बो जोंनो कक रोखा कभारेट खालायका दिस मान नि बिसिङनो अ ताल नि बिसिङनो बरनो बाइबेट नाहारै अलमोस्ट कंप्लीट खायनि हिनि जोंनो ग्राक खाय कक रुवो बो बाय कक सालायमन परे चिनि बखावो अबनो खाकसामा मखा चिनि जेस नायमु चिनि तिब्रासानि सानमु बा TSF नि सानमु बसखाङो देबो कल कटर नाय बा चिनि अ सान सक्सेस नाय जों लुक माने कबुंमाना नारगो ओंके बनो बाहायनो जों हामबायना मुजुङो जों चिनि ककनो ब नारगमानि बागै बा जोंनो कग्रमानि बागै हामबाय सोरनि सिनमुंखाय आं TSF नि प्रेसिडेन्ट कुमार देबरमा